Karbi Anglong hini lapen Dima Hasao la district ke thom aradatum jasimet kar ia bangke hemprek mate article 244A henlo. Bangso article 244A kache hang pena jok ki ongdung adasi ka ve aradatum avia phik lapen apran anta kachi pinang atum ta penang andolo. Bangso hemprek ke palong jia phanpura district ke thoma pharmana phan Delhi rong sopialong ase angtong ke pa dodun jia phanpura Biren Singh ti Dr. Jayantarong Pipen Danglok Horen Singh Biaphan Ratatum Chetoy Dunlo. Bonta Karbi Anglong Dima Hasao arat akar ia bangke wan pithek thedetle. MP ke man tangatum ansatami radakar I article 244A11 pithek thesatami parliament along megjangdun thek lapen kove anke kahe jedun thek a MP Karbi Anglong pen mandunlo. Lason thot sinone phong Bharatiya Janata Party pen Karbi Anglong arata farman MP kilik kache toydunji non ke do bom Amarsing Tisso MP invite ponlo. Bonta Amarsing Tisso kopilo kaninje arjusuna. 244 এটো আমাৰ কনস্টিটিউশনাল ৰাইট আছে আৰু আমাৰ 244 এইটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু এনসি হেল্থ এটো শক্তিশালী কৰা স্টেটটো আমিতো অসমতে থাকিম কৰা স্টেটটো আমিতো অসমতে থাকিম আমি Article 244A lake Constitution right tuta Article 244A lake jakongcho tuta me nitum ke doji ke Assam state along ki doji ke kuti ninje ponno uthot ajuthu sunang Amarsing Tisso pen kaninji alamthi 244 এটো আমাৰ কনস্টিটিউশনাল ৰাইট আছে আৰু আমাৰ 244 এইটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু এনসি হেল্থ এটো শক্তিশালী কৰা স্টেটটো আমিতো অসমতে থাকিম আমি মাত্ৰ আমাৰ মানে পাৱাৰহে দিব Lasoteng pen langdam pulote Karbi Anglong arata phan akimi ason ke claim pipon thekji lapen Karbi Anglong pen Dima Hasao arata phan hempre ke hang dun thekji angring amatsi ave yes men a MP nangman de GC angring thekpon longlo News report Karbi Anglong TV